Kibobon nangi kimtip mana kino ki jala la wanra kiso kumuso apple watermelon bat kiwi di kijat so syapo ka jala pat kan nos ngi ki hab ban yai lenti show ban poi pat hayo hat kanang ba ki pat ba kintip shai kumno la wanra kini kiso na kalyang ushilong mi lo lej ban kendo kinong khai so hayo do bat ban yo ban yakran ba kinong khai kibla pentip ba ki kendo bon ki jinge amar ka jing hiar ka yo ka hat badru bau dei umar ba pot kumta bon bahab ban pret haba omla ban plaj na yo shakinong di dukan kabakila ong kalong kabadon kam bandon no ya ka cold storage ngadon hakani kawai nagi jaka hakani ke jingat lenti ke jongi bani kendo kinong shong yo kumjuru kinong thiet nong pet ke jing ke jing jar ke jongki anang yo bani kren bani kong nilala ban sotho ba ke jing ke jongki ke di ke babon bha nadu sedang ke kom ban wanra yo so shikani ke jela kaba manga mapi nya bam adien pat ban pen poi yo pat na yo pat ban pen poi ru shikimi ki nong di ba kumno ba kita ki nong di ki ba shim wholesale na ki ru ki mat ke jing ba ka we ka dei ka bangila yo ban yo sngo ba ka bon ka mar ga jung ki hapan bread kani ka daw ka dei na mar ga jing bom dan ka ta cold storage po ka jala ga jungi among habo kani ka benta badon jong ka yo do ngai kala dei ka por ban perkhat lang ru nam ta kini namar abaki ki do nong kin hab ban pin kiudor pat ka bakta lang ni kinong thit nong pet tek ngai ba ki bade ban cha score ye kani ka kruo ka bangi pin snow kin le ka don kam nang ba kan long ka jingmen toy na mata chong yi paro lia kong phi kani ka dukan ka di ka jong phi te phi di kiso bunjat ne phi di tang shijat arjat ki bun, ki apple, pomegranate, hanta ki orange, watermelon, ta kini ki Chinese ki apple long barokot itu ki dilu. phi wanra na ini Apa asli puri? ki long hatu kidon ki bla phap e kamar ne phi hab banda panthi Rei ba thit na setin, ba pun thit tengi sawan rapat. Thit ma i long isu wan rapat di sini. Kali. ka baning kong ka lek kawan ka jenjar ne ki kali ki bawan ra na kamta so phi na mar ngitip babun ha linti hasingking ke jinglum khajna ka don hatu ka don nong kita Te ya gitu te ngaruk ngamda tip hamawa na marba ni gila wan be gitu ki bos teng ki wan de gitu ki kalihi ki drop gitu ki bawan nang thi ki pun ha padam sai te nang thi na dam sai pan gila onload akali la jong kai ni wan ra pas ni yo na mana du patu ko por ba ki klem pelai chu ya ka jingkieng gila china kum tu telong ni pun ha pitang thi ni kamar kamata ting sawan ra pada kali la jong nang te sini kita ka kta ne empat kata ka kom pula kakta haba subuh mentana pos likuri siani ngi dei ban siu ka bai kali la kumno kan poi tang lagi khat san khat riu hajar menta pan ni hap siu ki ar phokli nama nadam sa yang ni kila sim bai kali 100,000 kila don ki kali ki basim don burom tu lai hajar steng te kum tang kala yubi ka yo ka hat pat menta ka long kom no ka hiar kamar ka kiu hangta long ni long asong thui la jong hang ni ken bangadi teka yo teka hiar kat baki singi jinang yai meno ngi hakapole bangi dang pen yai imei kadang ni pha mar kumno kadang ya hap kata kador di dor thit long taken ki nong sim long ki bapli ki sim lang ki dang la ta menta ki badi so grip ki basim san senduk de ki bala khlan ba mun suapan si pho khat san ar pho ki dang yedi menta ta ni ke jang ni kamaru kumta ken menta ngi minut syu ban pha sibun teng kamar le menta ba kham long ayu be te dei be nang thina ni wan slikuri ka wan pos slikuri ngi bun bat rong habos kamar balong ka yo kala hiar long la long lai sya sau sya ya ka ban syuat te kini ki mar ngitip be ki mar pot mo te hato judon nem ki mar ki jong phi ki ba phi hab ban chubrat no kibun ba kita namar ba teng nang thi ka jing kar kom thit kila kumwai hang ni pat ka yo don ka singi bangila bandi don pat ka singi ka bangi hap su syong kai kini ki ba phi di phi manu bo wan thiet atu phi pha sheki district pa per haslong ru kumjo
Tahi ki yadon ki balik ki ba Shamai Rang Asmit ki balik yo muslim pa ki dan customer we ar tu. Itu ki juot junam nem ki ya nem kamar ka jong ki ne ki bab ki mas Kata kan yo nga yo pi ba ki so krep men chuan pya ki ba pli ki la le yo Mai Rang ki le yo Smith ki ya shim lai sau sunduk men ta pat si sunduk ki shim. Long hang ta kin pi ngar ngus. ta ka daw ayu Ni ya kadau te ba nang batai syu ka dei ban ong kadau te tharai kala dei hina ka jing ya kayo hiar ka yo ka kot hapo ka jela long ka kta lut kin yangi ki ba nadu ki barit ke kam tam ngi ki ba shusyong ne ngin dangi di wholesale makana kum nero kata ka jing yo ka long no tang khendia te ki ba pli ki ba kinong thir hu kinong thir ku tiar kin thir jakab kin sim kum ta kan ar lai senduk kim la syo ki haban sim no tang tang si senduk ra asngi ki dia te kan ni ke jing hiar jong ka yo ka kot te ka long kala ti ken kala ta si bon yang ki du kusuk mar da phi shim stock ngan fi num la man shim khindiat nap shim shibon te hat namar ki de ki mar pon ngan ban yang si sian hatu phi I pakat la don kam kan don kenja storage ka cold storage Bandon bhaba namar bangi kumbasu ong na hagi por Himachal Apol imei na du mansua bidang trei himei ro ni sai set ye kinegi mar hang thi hapo samatta po chitisha po surok banle si chikirot tu kadon ke stur satu tingile set hang ta ke da kadon pat ke stur hapo amni ha jakala hapo jalala jong de kala kham bes cibun ken ba long ni la yo pan wan ra nang tu te dangi don kam mentala alut la sai ngilek sei no sibit damit ngilek sei long ka kham pun suk yang sibun ta mereka nang ni setia te pi nda ka yo teng teng menta subu mentala alut kamar ni don kam em ban hadu la sai pat kat ban yo di hadu la sisni kalong ta te ka don kam hai yang ni la ka don kalat ban wan ra ung kata ken kini ki ba de jing de ki yo nong kum no thrai ki ba shim na phi ka dor wholesale kan no e thrai ki jing yo nong jong ki ban ong bun di kim da yo nong shu pi ba pli namar long ta ken subu kum ngang ni subu kito ki sanpho ngan sim sendok ki ba pli kito kum tahi si spa sanpho ar spa e kin ya yo nong ye de so yu Ngadi menta tu nong ya tu ne ngadi so nyam tra menta tu la kot wan por national te menta ngadi le sunuk so Malaysia. oh te ku ni di so belen sha mau ni bedan Oh di sisa ki ong so Malaysia khasi une tang bawan baik nang te po yu. na Arunachal National. ulong kum no ka jing mat Utiang une. ye ka dor ka mur kum no Kedor te ngi adi aspa san pau si bahar. Aspa san pau si bahar ni de. Kemudian ki bahab dia pat hayo hat Ya hayu kitu la sim nangi tikla ayat la ka chong kan lima. Kadang ni tinggi ai horsil. ya ba kumta kumno kalong kayo ka hat ka jong pi ka pia em nem Kayo te keduna phi tang malang la ngin bu saro ne la tip em umar usapot tingi pelait no kan ngin bu sa ting teng kamar kayo don yo tingi hab you no kan ni haban pelait no di la kadi kan tu kamut ka don ka jing do nong ne ka don nem kadon kasi kum tula dengan la bendi umar lo apon no tingi du nong ni du nong bah phi menta kayo matam don yo ra apher popo wisnam judan ki bajuan kili ye pin mar ki ba boni kini ki mar ki bangi bam ki de ki ba pot judan nem na kaliang man ong no ki bor sarkar ki bonon kili pia em kumno pia de kumno em na bo sarkar te hane ngap cepat don kan kalan so jongi kene cepat don re hi ba de wholesale kum ne kani kata ka jud ong ka judan kata ka jing ong badon ka 8 kilo lani ka jing shaksim khajna ka don ne em hangi tim ju 8 kilo re ne hangi ju 8 kilo re no so te tangka khajna to kadam ka rem ne ka kanu ka dor ka he ne kumno ne em ka syong kat kam da kaburni te ki yu la ka jong ki sim la ka jong don ki sim to khandai tangka don ki sim chipo don ki sim phra isno ka kta ne kam kta ne kakta ai kenya kata te kta ngi belawan bun te din ong bawan tang khandiat ni son wan arkali on em to kakta ai kenya kata te Tangi pidai ma phi khasi marwai ne kitang don ro ki be para khasi ki be de wholesale oh ginang don hang tu hadir do inang don nang don badi ko uni ujat Hakui kaliang hakabayo pan yakren bat kinong khai kibabon kibade ki barjala ki labatai halor kumno ki le pat
bau so numpot ne jamno dak baki kelan deki dawai patban batai baki jukin tu ikinong thiet baki dei ban saj yau so. आप लोग तो यहाँ में होलसेल देता है, ये पूरा शिलोंग में जाता है, कहाँ में जाता है? ये आपका ये नॉस्टिंग जाएगा, बारापानी जाता है, सब मतलब ये शिलोंग के अंदर में पूरा जाता है माल। हाँ। तो ये लोग ये माल कहाँ से लेके आते हैं? ये माल हम लोग का सिलीगुड़ी गुवाहाटी से आता है, दिल्ली से भी आता है, कश्मीर से भी आता है, हिमाचल से भी आता है, मतलब जो जो जगह जहाँ मिलता है वो वहाँ से आता है। आप लोग यहाँ में क्या से लेके आता है? हम लोग तो यहाँ कौन सा गाड़ी है? ट्रक से ना? ट्रक से भी आता है और वो क्या बोलता है वो डीआई भी आता है, डीआई जो छोटा गाड़ी आता है उससे भी आता है, गुवाहाटी से डीआई में आता है, और वो एसएमएल जो आता है वो सिलीगुड़ी से आता है। तो रास्ता में कुछ दिक्कत है? नहीं वो जो बारापानी है वहाँ दिक्कत होता है आने में, वो बड़ा जो पुल बन रहा है ना बारापानी में, वहाँ से आने में थोड़ा तकलीफ होता है, बारा गाड़ी आने में, वहाँ से हम लोग पलटी करके लाना पड़ता है। तो क्या रास्ता में कोई टैक्स लेता है ना, कैसा है? ये तो ड्राइवर बताएगा, हम लोग को तो मालूम नहीं, ड्राइवर को मालूम है, हम लोग को तो जो भाड़ा लगता है ड्राइवर को हम लोग देते हैं। तो ये दाम कैसा है अभी मार्केट में? मार्केट में जो रेट है सब जगह एक ही सेम रेट है। ये जो छोटा पेटी 15 किलो का है उसका दाम थोड़ा कमती आता है, जैसे जैसे माल वैसे से रेट होता है। तो क्यों आप लोग यहाँ में सस्ता दाम में देता है ना, लेकिन तो यानी एक बॉक्स में अभी एप्पल कितना है मार्केट में 1 केजी में? 1 केजी अभी ये 180, 200, 150 ऐसे बिक्री हो रहा है, जैसे अपना जो कस्टमर है जैसे अपना बिक्री करता है लोग। होलसेल प्राइस आपको 130 रुपए खरीद पड़ता है, उसके बाद जो पैसे खरीद बिक्री करते हैं लोग दुकान में 140। तो आप लोग कितना देता है? हम लोग 130, 135 उसको खरीद पड़ता यानी 130। है। 130 लोग का प्रॉफिट है 140। 10 रुपया 10 रुपए केजी पर फायदा है, जास्ती नहीं है मार्जिन, 10 रुपए 5 रुपए पर फायदा है। तो यहाँ में आप लोग खाली क्या क्या फ्रूट्स है? हम लोग यहाँ पोमोग्रेनेट बिक्री, एप्पल, वो ये बोलता है ग्रेप्स है, आपको गुआवा मिल जाएगा, ऑरेंज मिलेगा, किनो मिलेगा, बहुत सारा आइटम है, कीवी है, ड्रैगन फ्रूट है, बहुत सारे आइटम है जो लोकल है यहाँ में। लोकल तो संतरा या लोकल बिक्री होता है, यानी लोकल खाली संतरा है? हाँ लोकल संतरा है, लोकल में संतरा भी आता है, कीवी आता है, जो सीजन में आता है वो बिक्री होता है। तो आप ये लोकल का सामान जो है आप लोग बाहर बेचता है कि नहीं, यहाँ कस्टमर अपना ये जो खरीदता है वो लोग ले जाता है। गुवाहाटी, सिलीगुड़ी इधर से आता है। तो अभी कैसा है मार्केट? अभी मार्केट तो बहुत डाउन चल रहा है सर, बहुत डाउन चल रहा है। पहला जैसे बाजार नहीं है, इतना आदमी भी दिखाई नहीं देता है, बाजार में सुनसान जैसा है। तो ये सामान जो आप लोग बाहर से लेके आता है ये कहाँ पे आप लोग बेचता है? ये आप लोग शिलोंग में लोकल भी इधर बिक्री होता है, उसके बाद बस्ती वगैरह में भी जाता है, हर जगह जाता है, जुआई भी जाता है, नॉक्सटॉइन सब वगैरह जाता है, और इधर में लोकल भी बिक्री होता है। तो ये लोग जो दुकान बेचता है तो ये लोग का प्रॉफिट मार्जिन कैसा है? आप लोग तो होलसेल देता है। हाँ, हम लोग जैसे कि केजी में 50 रुपीज़ 40 रुपीज़ ऐसा मार्जिन मिल जाता है उन लोग को। हम लोग एक पेटी एप्पल बेचता है या 2000 रुपया, उन लोग को 2500 2400 रुपये ऐसा एक पेटी में 200-400 रुपये प्रॉफिट मिलता है, प्रॉफिट तो होता है। लेकिन ये लोग ये कितना टाइम लगता है बाहर से आने से लिए यहाँ पे, और आप लोग यहाँ पे कितना दिन सामान रखता है? एक्चुअली तो फल तो वेजिटेबल जैसा हो गया, तो कोई अच्छा एप्पल तो आपका 1 हफ्ता जैसा रहता है, जो अच्छा नहीं होता है जल्दी खराब हो जाता है। लेकिन सामान तो वेजिटेबल उसमें कुछ गारंटी नहीं है ना, अच्छा होने से अच्छा रहता है, 1 महीना भी रहता है। कोई जैसे कि अंगूर वगैरह सब ज्यादा दिन नहीं टिकता है, 2 दिन 3 दिन बस। कोई मेडिसिन के क्या देता है? नहीं, मेडिसिन तो अभी जैसे कि अंगूर में इतना मेडिसिन नहीं होता है, बाहर का एप्पल होने से इतना मतलब मेडिसिन आता है। मेडिसिन जैसे आपका वो आता है ना, जैसे कि एक तो ज्यादा दिन रहने के लिए बस इतना ही होता है, स्टोर में रखता है। तो ये आदमी का सेहत के लिए अच्छा है कि नहीं ये मेडिसिन जो है? ये जो मेडिसिन जो देखिए एप्पल वगैरह सबसे धोखे खाने चाहिए। हम लोग बोलता है थी कस्टमर को, बोलता है जो भी फ्रूट लेता है आप लोग पहले पानी से धो के खाइए, धोने से उसके बाद में मेडिसिन का इफेक्ट नहीं होता है। Habatian, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam, dunaki eki bataye kamet.
Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus f ha ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kata I ka dur jing ki mar bam ka jing mat la ni ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kam bha ka jing im ba kam bha pendon kam daki mar bam madon ka sharp plus f menta ka sngi. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.